gusa nagiye kubona mbona iratsikiye mbona akaguru ngo konyo ya sake nini yari irimo yindi. Stop mon baf! J'ai pas batata we. Igikapu cyanjye. Of course, tulina kukora nyonyonyo naye nk'abantu bewanga erya Rwanda erya Tanzania fena tubelewamu. Acha kulia. Wewe sisi. Acha kubweka. Sefu. Nipe hicho kikapu. Mjinga. Pesa zetu ziko wapi? Nakuuliza pesa zetu ziko wapi wewe? Nyine umva ariko rero muraturenganya. Mpapariza yaremeye yicira n'umwana we kugira ngo amafaranga yacikare. Nanjye nacikanye igikapu rwose ngihunganye sangana ibyo ngibyo birimo. Uzina ry'Imana. Yabikoze bishaka rwose. Rawe mjinga. Mupumba. Wenga bo. Mupe mfano. Umubwire wagakoka. Reka mwire kuko demena hatazi dukora. We mapampa. We na tujye kuri papariza. Tumutsembe n'umuryango we wose. We nawe. Fungua mjinga. Bawo. Tutakosa pesa zetu, naye tutakukinja. Twende.
bashoramara cyangwa wamfunguriye ufungura se ubona hari umuryango nikoreye sisho ubundi ureba nibyo koko bivuga ni ukuri ndi impumyi ntago mbona ariko wowe uri impumyi kundusha we amaso y'umubiri wanjye ntago abona ariko amaso ya roho arareba akabasha kureba mu mitima y'abantu ibibarimo amaso ya roho yawe yarapfuye ngo mwene data amaso yawe y'umubiri ari irido ryo gushaka iby'isi ngo ninde wakuntumye ariko shaka ninde wakuntumye hasane iby'isi si ubundi reka nkuba nimba utari umutekamitwe ubundi uri usoma bibiliya gute kandi utabona iyi ni impano y'Imana mwene data ubwo se Imana nawe irakuze yaba Imana ikuze nawe ubundi ureba nk'abandi uramubwira urumva igihe amafaranga afite wanyurira wagira gute urumva nashaka umwana w'umuntu akajya ampeha ampfuna mbese akamanagura aho nshaka hose noneho uratangira ngo maso amafaranga afite ni posine yase ubu se nimba Imana igukunda ukaba uvuga ngo Imana kuki utareba nk'abandi uku nguku mbona ntuzongere kuririmba nk'umukire urumva uranyumva neza Nakuuliza, mume wako ameondokea wapi na pesa zetu? Nakuuliza tena, mume wako ameondokea wapi na pesa zetu? Ebo zizi, jibu. Namubwiye ko ntumva igiswahili ari wowe uravuga igiswahili, ndabwiye ko ndajyanye nawe kwiga igiswahili. Ongeza sauti ebo zizi. Nakubwiye ko ntumva igiswahili. Huyu Munyarwanda nasema nini? We arimo arakubaza umugabo yagiye n'amafaranga yacu wagase. Acha kulia. Nanje gutunda amabuye. Ntabwo ngiye kuyatunda.
hari nkangahe? Wa mwana wamwohereje ku kazi? Ntabwo baragaruka? Suri mu rugo? Ngaho yareba umbwira. Ni nkangahe? Kandi yantelefonye mu kanya nsaba amafaranga. Yorere. Sawa. Wewe mjinga, wewe unafanya nini? Karibuni nyumbani mwako. Kaa chini. Fanya haraka wewe Bozizi. Kubuziza imfugemo senti ziliwa jagra senti ama mtumishi Kiswahili tukuuliza swala moja tu. Unajua pesa zetu wapi? Utanajibu la ovyo tunaua mke wangu. Unajua bwana? Ndugu zangu, nawapa jina ya Allah na Mungu na Yehova. Sina pesa zenu kabisa. Nisamee. Tutakutania mbinguni wewe Bozizi. Acha. Hivyo ni nini? Ametutoroka mjinga.
ninjye marayika w'umucyo Kamariza Ella, fata iyo shapuru yambare. Ni kwa mumyo ubasha gusoma Bibiliya gute kandi nzi kutareba? Mwese ko mufite amaso ko mugenda mucanya amatara. Amaso y'umubiri ntago ari areba yonyine. Iyo muza kuba mufite amaso y'ubugingo muba mwambonye mukiri mu kilometero. Muache hicho kipofu, tuendelee mwendo. Saa zingefika mbali, tupiga hatua ndefu kabisa.
ubundi uri impumyi. Nibyo koko ibyo uvuga ni ukuri, ndi impumyi ntabwo mbona, ariko wowe uri impumyi kundusha. Impumyi yose mbona fatwa wandaya we turebe ko wakaraba tugakira uwo munuko wawe. Oya mwana, Jimmy mwana ntabwo dukora muri batayi. Ubona se ko yambara imyenda. Restaurant tubafitiye ubusitani bwiza mwaruhukiramo aho mwakorera ubukwe, tubafitiye amashambure yo kuruhukiramo, tubafitiye bare yo gufatiramo icyo kunywa. Umuyobozi wabo ni Nkusi Charles.